ariko Yesu umuntu azosalire mu bya Yesu. Paulo ngo yigeze kuva bana ngo musa munyitse umusazi wa Kristo. Ariko ijuru rifite Paulo yememe rifite abaga. Zandeba ku muntu uzinjira mu ijuru uzobaza umukozi w'Imana mbaze Paulo. Uzobaza Imana ngo se Paulo abitse he? Bwana sifiwe. Umugabo ngo warinza apfa arinda apfa ngo adashatse umugore ngo yabuze urukundo akunda umugore n'ubwo akunda Imana. Arinda acika. Intumwa Paulo. Dufite abagabo bamwe bari mu kuja mu byaro afite abandi bagore. Bafite abana ku munsi w'urubanza bose bazazana ku mugongo. Ori mu kugira umugore w'ibujumbura n'uw'imusasa bose na ku munsi w'urubanza. Ariko Paulo ngo buri rukundo akunda umugore ngo n'ubwo akunda Imana ahitamo gukundamo Yesu Kristo. Aracikana intu bamuca igihangiro arazamuka aragenda. Icyakabi uzobaza umugabo witwa Eli ariko yememe biya igiswahili zivuga ngo ni nabii wa moto ngo n'umuhanuzi w'umuto. Kap iwo gusamwa mwasakuza nkubikama imanuka. Ariko Eli utabara mu banyamurenge ngo badushiriye ku murongo. Umugabo washinjije abahanuzi ba Bari na Asheri 850 ngo kandi bwari buke yamaze kwica abagabo babandi 120 mu mudugudu bari bamututse ngo yamafata imbugita kap. Ariko ngo ntibandika ko yakoze genocide ngo bibiri kamivuga ngo icubahiro k'ibicaha. Ariko tuzobona abagabo ye. Tuzobona abagabo. Ayo baba tangona sineda nime Cartine de Gina Corte de Banda. Wa gatatu nzobasa zobwira Imana ngo werize Magufuli acumbitse he president zo shuri tabaze data we bukeya numve ko ngororoka tuzobaza Imana ngo werize Magufuli ariko Mana we ariko hari abagabo batandukanye na gisegetiye turangana none Imana izitwara abaye kurangwa yari wo kuramba se data ni data wacu turanga. Arkima ibitsa abagabo ibitsa ibihumbi muri rinzi yaravuze ngo hari ibihumbi byahumisi ngo bamwe batanze abana babo kuko gukunda Imana ifite Yefuta ariko Yefuta wagiye atabaye manyana yanje umuntu azagira zamanyana bimwe bije kumuteza urusaku bikaza biroga abana bagana ko usanga buzukuru ko bararira naho nibamanyana yacu kubitama. Dio ayemile isi banowe ayemile bashumba mwe muzobana abandi bashumbiriye abakozi b'Imana ba Perpetua ba Foibi. Umugabo Paulo ngo yarinze amani imyaka 3 n'amezi 6 ngo yarabuze kwiyogoshesha ngo buri mwanya wo kwiyogoshesha ngo aragambira ngo aziyogosheshereze ikinkiriya kwa Foibi umudiyakoni kazi warushunje itorero ry'ikenkariye kandi ngo yamuherekeje neza ngo yamuherekeje neza. Fundraising yamukoresheje fundraising izabaye ahantu babiri. Ibrahim yigeze gukoresha fundraising ugeze ubwabwira abantu ngo ni mureke ariko abantu bari mu kugira cyo fundraising bakama bahwera taye twaje gushaka ariko Ibrahim azoba yakoresha indi fundraising yabaye ni torero ry'Efeso bamenya kuko Paulo ngo yafunzwe iro igifumbo ca mbere cy'umwaka n'amezi 6 ngo afungishijwe igisho kandi ngo aho yari afungiwe yegeza hishura ngo abitorero bamenya kuko yafunzwe batora umudiyakoni witwa Epafrodite baramubwira ngo uri umwizego niyo mugabo wagwaye malaria na nyirabo kwa Petero abanta
agera mu bwato ngo ajanye ituro bari bamuhaye ryo gushira ngo Pawulo, kandi ngo baramubwira ngo rumwizerwa duhatikisha ngo turamenya kuko uzobihurutse, ngo agere mu nyanja ngo ubwato bugira ikibazo, ngo yoga mu nyanja iminsi 9. Muzo mu gitabo Bibiliya izimbwira ngo Pawulo yarababwiye, yamababwira ngo kugwara koko yaragwaye, ngo ndetse habuze gato ngo yaragiye gupfa malaria ubuganga, kandi gakujya niyo ngo ariba muri Bibiliya n'ubuganga aba nyirabukwe wa Petero, ngo ariko ngo Imana yirinda kumbabaza, ngo ndetse namwe yirinda kubabaza, ngo Epafra arashimvishije ngo niyo koko ngo yaragwaye. Abagabo babiseko ngo ariko ibintu byose bamuhaye ngo bihurukiza ari amahoro, we bari mu kwezi $100 ugashitsa ayavunjishije, ariko ndawumye baragwa bitanduka zujana zimwe z'igihumbi n'iza 2 jana nawe baguhaye. Epafra ngo aroga ngo paka ngo azohurutse ibyo bamuhaye, ngo itorero amugiriye icyizere, ngo azohakikisha yuko akeje abihurutsa ku ntumwa Pawulo. Pawulo aravuga ngo ndagusabira umugisha. Bibiliya ivuga ngo yaranditse, aravuga ngo nandikishije uko anje kuboko, si wundi muntu uko anjeje nyine, ngo amakuru mwamenye ngo yaragwaye. Ariko ijuru ribitse Pawulo programme devoir. Umwana wanje w'imfura mukuru yitwa Pawulo. Mpana kuzangusha kwita abana amazina ngo Jackie ngo Joke, amazina tuwamenya yaturutse. Ngo ni kizungu arimo kwama ayita abana inyajwi imwe ngo jwi ngo jwa, amazina utomenye yaturutse. Jwa n'izina kwita umwana sambwira ati uri Pawulo, yaravuze ngo gera ikirenge mu cyanje kuko naje nakigeze mu cyana nako makuru. Mushiki umukurikira yitwa Foibe, umudiyakoni w'itorero ry'Ikenkare. Wa gatatu yitwa Ape, niyo Pawulo yanditse mu Baroma, arambwira ngo mundamukirize Priskila nakwira, ngo ariko muntahirize Ape ngo wemewe muri Kristo Yesu. Guriya ndamubona, Guriya araje, Guriya araje, aiwe aje gutwara itorero, oya ntibigitize, oya ntibigitize. Guriya ndamubona, Guriya araje. Subiramo da. Guriya araje, Mukingurira yinjira, aje gutwara itorero, oya ntibigitize, oya ntibigitize. Guriya ndamubona, Guriya araje. Bwana sifu araje gutwara itorero. Ngo mareka ngo baze bahora bamwishuza, ngo bakamubwira ngo se babandi wakubitiwe baba bazoza babagwireka babahebo muri Kenya, bazahora bamwishuza. Ngo se ko tuzatubona muri Kenya ko badahuruka, abi Kigali ko badahuruka, ayi Musasa bazoshikaya, ariko ngo umunsi tuzogera Yesu azotubwira ngo nga twiratana yavuga ati uyu niwe watumye tegwa icumu mu mbavu we, ati uyu niwe watumye nambara ikamba ry'amahwa, ati uyu niwe watumye nkubitwa bya bikoni, ati uyu niwe watumye ngiriza inkovu mbona nawe, ati nguyu we nguyu mugeni kuye muhise by'amaraso yanje, bizaba ari ibirori, bizaba ari ibirori we. Muzi amakuru, muzi ko inkovu za Yesu zitarasibanwa ngo barazitegereje. Yesu azavuga ngo gwireka ni watumye namba ikamba ry'amaho, gwireka ngo ikamba ry'amaho yari yambaye ngo ryari ko ripima ibiro 45, ibiro 45 ikamba ry'amaho Yesu yambaye, ngo kandi uko yarushagaho kwinyagambura ngo niko ryarushagaho kwinjiramo cyane. Ariko mwabaga wamaruga wava mu ikanisa ugafata isigara ugaforoda ufite urubanza. Umugabo w'abandi wakubiswe, Bibiliya yarambwiye ngo yaciwe amacandwe n'abagore mu maso, ngo yambaye ubusa imbere y'abantu, akubitwa inkoni. Bariko bamukubita ngo inkoni yomora inyama, inkoni yomora inyama, inkoni yomora inyama. Wamara wasohoka hano hanze ugafata kabzeri, wamara ukaza ugafata mikoro, ufite urubanza. Wibandikanye Imana zibiri ntiziza ziba, yararanye na Dagoni buca yaguwe. Ariko Yesu Kristo azogera ngo twita abageni yememe, iryo jambo rizari intangaza
mwumva uwo mugabo ukuntu twamugiriye nabi wariko nitumara guhuruka ngo azotwita abageni abageni noko tambo somele gandala rowe abageni musekera abageni umugeni Yesu ngo azotwita abageni wankuye kure umwijima ushira abona usibanganya we usibanganya amateka mabi upindura musha usibanganya we usibanganya amateka mabi upindura usibanganya we usibanganya amateka mabi nibyo ai usibanganya we usibanganya amateka mabi nibyo usibanganya we usibanganya amateka mabi upindura musha haleluya we nambona ko umunsi umwe nzotarama umugore n'abana bakambura hakika utuku yaguye mu gitaramo utuku yamatarama ngo ku minsi 7 ba Paul bari bapanze amasengesho ngo amapanga amasengesho y'iminsi 7 yo kujya yo kutarya ngo bagere ku munsi wa gatatu aho bari mu cyumba cyo hejuru ngo hari hazibanye cyane soma igitabo cy'uzakozwe n'intumwa ngo haba mishu yacinshi ngo biterwa n'inzara ngo kandi utuku yanga gusoka ngo ntiyumva amagambo ya Paul kugira ngo Paul ntiyageze arambirana mu bantu niyo mugabo wavuze iminsi 3 batararuha bikoroza akura mugabo ngo agera ku munsi wa gatatu utuku ngo ishura cyari kimaze kumubana cinshi ngo n'inzara yiyongere ngo yigira inama yo kuja mu idirisha ngo aje mu idirisha ngo yumva amagambo ya Paul ngo amubera meza mu mutima ngo akayaga ngo gahuwe ngo afatwa n'ibitotsi arasinzira aratubuka hasi arahuye tomoto tolongato umuntu umugabo azaje kugwa mu kabariyeni tiwogwa mu ikanisa akikiriyo cha utuku zambona ko bizogenda gucyo nkamangwa kandi takindi jone bakamba batanga itangazo ngo bereka abasinzi ararangisha agize urupfu rutunguranye kandi urwo rupfu rubereye mu iparuwasi kugatuti kandi kwa mabatangira igitara kuko ntabwo ari kiriyo ni igitara mupagani nuzi ukore bikiriyo abantu bakari ariko umukristo ni igitaramo kubera kuko tuzomusa ni igitaramo basha ni ipambere musubuzini singira ubwo bwo gufa habe n'ubunyine yo mpamagara no mwita kubera kuko namenye uwo nahisemo andutira amafaranga n'amasume sawe je mpisemo Yesu we mucunguzi wacu nkunda we andutira amafaranga ahumura neza kurusha ibiravyo byose we ni mwiza n'uw'igikundiro cinshi cyane we anyohera cyane we tabuki buryoha nkawe we ni mwiza n'uw'igikundiro cinshi cyane we uwanimika nk'umwami w'ishanga ritewe ntibatayica cyose sinabikunda ahubwo nirangije Yesu mukunzi wanje we mana matolanga saune karde jone matovela bonga siwe aranyuze we haleluya Yesu aranyuze musekera we Yesu Kristo mukuntegera uzi wacu mvuka museke niriya mukajembwe mu migeti gusa n'indagarago migeti n'indagarago takindi gihaba gusa n'ibihuru n'igisura mana we ariko gwereka ndimo kwa muja mu badokiteri nkicara bakumva bagategira sauti ya numunganwa nanongoneza sasa na motolo banda ariko Yesu Kristo kamanurira indege idatezwe n'abasinzira abagorora kwa data bukwe ntibaza honza nca abasita kwa bamuyomba ntibazishwi ariko Yesu Kristo akazantura akantura kamano muzowe zamu Bwana sifiwe tuseme amen ayiko kurkwima
kubaho yememe tana kimwe mbona no tana kimwe cyo tuma mva kuri Yesu Kristo hazobaho inzira nyabagendwa abavyeyi izitwiyo kwera no gukiranuka abantu y'imitima tibazahicamo izabi y'abandi umugenzi naho yaba ari umuswa tazayo mu gitondo twababwiye ngo igiti cyiza tikizacera imbuto mbi kandi ngo n'igiti kibi ticobasha kwera imbuto nziza uko nuko tuzoja kabisa niwumva umuntu bamwita igisimba we abandi bati ni inyamaswa muntu we bati ni igikoko bati nico ntazi we sante kwibaza imvona imva no yaso sante kwibaza we imvona imva ugane wumva umugore bamwisa umugabo we umwana muto bamwita akagabo gane kwibaza imvona imva no yaso sante kwibaza we umuntu suye umuntu n'umuntu we niwumva umugore bamwisa umugabo burya n'ibikobwa umuntu n'umuntu we niwumva umugore bamwisa umugabo bamwe babaye udushiri niwumva umuntu bamwita igisimba abandi bati ni inyamaswa muntu bati ni igikoko bati nico ntazi we ndeye kwibaza abagenzi imvona imfa no yaso ukamukakara ngo bakwisa umurozi uzoba agashira banzu menye imva n'imvano yaso bakwitika igisimba perereza amakuru ya Bwana sifiwe perereza amakuru yaso ekangire soze munezekwe timaga yahwere kanguka ira nabo bose bashaka kuyakura we dufite Imana tabarabayo we dufite Imana we dufite Imana itabarabayo iyo dusenze iratumva we dufite Imana itabarabayo iyo dusenze iratumva dufite Imana itabarabayo dufite Imana itabarabayo iyo dusenze dufite Imana itabarabayo iyo dusenze iratumva we dufite Imana itabarabayo iyo dusenze iratumva dufite Imana itabarabayo iyo dusenze Bwana sifiwe dufite Imana bagenzi kiranuka yewe igiterane ko kiraza ikindi kigatambuka ufite icyaha cya 2022 warakibitse cyagize ingesi muri wowe ihane Kristo aragukene Kristo aragushaka Kristo aragukene Kristo aragukene mubike mugura amasoda ketalo Bwana sifiwe nare ubuto bwanje niruka inyuma y'imisari kwirasize nabajije bandutawe uko nakwiruka inyuma y'imisindisigawe je n'ai jamais trouvé negereye n'abakambwe ngo bangire inama isumba isindi mu buzima we je n'ai jamais trouvé la réponse que je vais je n'ai jamais trouvé la réponse que je vais
ndiyo nabajije Bibiliya we igitabo nkunda cyuzuye amateka kujya yagwa ruzi we iwacu nikosi karakaruka we sinzongera kwiruka we habera kubabara bayihebe zaba ndi kumwe umugenga w'ibihe mpagaze mu gihe kitazashira tuzabana na jambo bazaduha ijambo tuvugira ijambo imbere ya jambo bane na jambo ampa ijambo vugira ijambo imbere ya jambo naho finale gayo sizobene ariko ziba kukweza disikuru imbere ya paho urinde we yandika abakorinti zandiko zine azagaragara zibiri urwandiko rwa mbere ngo rwandikijwe n'abareveri amategeko 6 ngo batashoboye kwihanganira ngo bararusha urwa kabiri ngo banga ko bagwakira ngo kubera ko Tito yari umunyamahanga Paulo yari Pamfilia ngo bamugezaho amakuru ku rwandiko rutashitse ngo araza arababwira ngo mumwakire kimwe naje kuko Timoteyo nawe ngo numwe muri twebwe aragabanta wone marozo vuga disikuru imbere ya Paulo abahanuzi ngo ko barabona abahanuzi ni mugabo mugira ngo abonye avoka baho bida ngo ko ndabona avoka nibagura umuceri akana ano sarasi aliya uzosanga abahanuzi ba Yesaya ariko arangiza Yesaya ataravuka mu myaka 2000 nabi mukuru ni Yesaya nabi kigari mugabo kubitaye ubonye iki ngo abonye avoka ngo abonye turabona avoka bagutekera umuceri avoka ndakandi kazigira ni umuceri nasoje reka nishyure n'abandi bakore uzabona abagabo bicaye mu ijuru efuta we abana b'abakobwa bazocika urubanza imbere y'umukobwa wo kwa Yefuta mwabakobwa wari mu kuja gushaka warifungishije ukaza witeza urushinge rwo kutabyara ugasambana Bibiliya ivuga ngo umwana wa Yefuta ngo yarinze apfa kirisuki uzosoma igitabo cy'abacamanza 11 ngo niwe mwana bazabibuka ngo n'umuntu mugezi w'abanyisiraheli ngo bamwibuka 4 mu mwaka ariko wowe turambiwe kuko ufatwa amatwi bagirwa Efuta umwana we w'umukobwa ngo abwira ngo papa ngo ukore icyo wavuganye n'Imana kandereke ko ndabona ko ejo nzorikora Efuta manyana we Efuta akana kamwe wowe agashirira hagati aragatinda wayize umuyibongo bw'Imana nuneshereja abamo ngakubitana ikintu uzokubitana naco mu marembo yiwanje ngo nico nzogutambira Efuta yaratunze yarafite ihene yarafite intama ariko umunsi Yesu Kristo zose azikingiranira mu iruri ngo aseruka bucya mu marembo akana kamakaza kirukanga ngo dadi umefika nuko abiwanje bazabambwiye dadi matolango ngo dadi ngo washitse kandi nikaho nyina yari yarabwiye umwana kuko ise yagiye ku rugamba yogaruka nkuko atonagaruka akana ngo gafika murangiza kamakiruka apa we ni wewe Bibiliya yarambwiye ngo Efuta arawe waravuga ngo wa mwana we nguteye agahinda umwana amaze umwana we warataranya namubwira ngo se papa niki cyaba ubaye iki Efuta aramubwira ngo navuganye n'Imana ngo ikuntu uzokubitana naco gucya mu marembo unzogitamba amaze umwana aramubwira ati humura gusa ngo mpeza ameza he ayigomanya ameza he umpeza ameza abiri muje gusezera ubukumi bwaje uwo mwana nayo izi ko zo gusambana ariko Bibiliya ngo yamamanuka aja mu misozi aja gusenga nibageza asenga avuga mu ijuru ngo ma nzoba mukiye cyumba munyiteguye gute ngo amanuka imisozi ngo ameza birashira bagaruka imbere ya Sara amubwira ngo papa
ukora icyo wavuganye n'Imana. Ayo Bibiliya ivuga ngo nta mukobwa nta muhungu ngo wundi Yefuta yari afite. Ngo papa kora icyo wavuganye. None wa mugore uri mu kubyara ukifungisha, wa mukobwa uri mu gutwara inda ukabyarira muri wese, ukabyarira muri wese, bandi bakiteza inshinge bakanywa ibinini kugira ngo basambane. Ufite urubanza, hari abagabo bazahagarara imbere yawe, hari abakobwa n'abahungu bazohagarara imbere yawe. Wicare uje muri Amerika, Imana izo gucira inzira ugenda, ariko hari ikindi gihugu UN itazogera. Papa kora icyo wavuganye n'Imana. Yefuta ngo ashira umwana ku gatara, aramushima. Ngo umugenzi w'Abanyisiraheli ngo bakamwibuka kane mu mwaka, n'umwana wakoze ikintu gikomeye. Ariko abo ngabo mwababyeyi ngo baraturindire ntibarahabwa ibyasezeranijwe. Tekereza nka Yefuta ngo dutegereje yememe ko turi mu kuyandavuza aha, koza twinjiriza n'umuryango ukazuza kusha kumwe igikoma mu mazu y'abandi. N'utu mugabo zabukaje kumwe igikoma mu nzu y'umupfakazi, koza ukarabira ubucuku mu nzu y'umupfakazi, koza ukarabira ubucuku mu nzu yafaye y'abana ubukobwa bw'ibana, akaba ari uje kumwera icyayi. Yo turategerejwe n'abagabo ye, turategerejwe n'abagabo batarahabwa amasezerano yabo kandi bakoreye. Ba Ibrahimu bariko batamba abana ba Imana iramubwira ngo Ibrahimu we hindukiza amaso ngo reba imfizi y'intama n'igipanga ngo kitagira iwabo ntikigira na nyina nasi ngo kiremwe nona. Turategerejwe yememe babartoromani, ko dutegerejwe n'abartoromani. Yapfuye urupfu rubabaje, bamushishura uruhungu amara iminsi 3 mu gisambu ngo ataracikana, ngo bakazamukurubana mu mucanga ushushe. Bari bamaze kumwicira imbere umugore n'abana babiri b'abakobwa. Tumwa y'Imana baraturomana. Ba Thomas baguye mu gihugu cy'Ubuhinde, bari kwamucomeka ngo umuriro w'amashanyarazi, ngo komubwira ngo ihakana Imana, ngo arinda yumagara. N'ubu mu Buhinde barahitirira Prayer Thomas. Ni igitabo cya Thomas cyatakaye, uko twe ntabwo tugira hano, ariko abagatulika barayiga Evangelia ya Thomas cyatakaye mu Buhinde. Kandi ngo niyo ntumwageze ibwiza Yesu kuri kose, yageze amubwira ngo hano turaharana cyangwa ndi turahara. Ines niyo wageze amuvuga ibintu pa, ariko ibari we yaguye mu Buhinde, niho bayinyikije bagisha bari abazungu. Ngo arinda apfa neza, bamucomeka amashanyarazi arumagara. Stefano tarahaga ibyasezeranijwe, aradutegereje. Ba Petero bakamubwira ngo ncurika, sinobambwa nkuko umwami wanje yabambwa, ngo umutwe uje hasi amaguru aje hejuru karenda cikana. Ba Matayo bariko bagwana bijya muri Ethiopia, bamushinjije igihanga. Niga iwacu muri Nairobi yara santere yafi kugera ku mpera zisi. Nawe ukiba umusasa iwanyu ni iriya mu Rubemba, wageze umusasa ukamugagara. Abandi baguye mu mugi, cyane ukamugagara. Tuzi kizungu, tuzi niyo kizakisha. Abandi bari ko bagwa mu migi ikomeye. Paulo yaguye mu mugi w'Iroma ukomeye wa mbere, niho ariko ashinjirwa. Wamara ukamugagara ngubwo wavuye ku ndondo ukazi musasa mu miyenzi. Bandi ko bagwa ku makaro, kazagwa imbere hariho za Firiko. Nawe n'uducupa kwa mugagara ngo wakomeye urinde. Izo ntumwa sose ba Stefano bari kwategwa amabuye, kandi gakugira ngo mubate Stefano amabuye. Paulo yari arimo, niwe wari colonel fu. Yagize nabi Paulo, nuko Yesu aje kumurokora, ariko yagize na kujya mu byatumye akizwa kwica Stefano bibamo. Kuko gusa ngo yatekereje ijambo Stefano yavuze ngo Mana bababarije, ngo agenda aritekereza ngo akira mu nzira Damasiko yumva umuriro umara. Paulo wa Sauli we arahindukira, kuko uzorebe Bibiliya ivuga ngo yama yitaba ngo karame mwana. Tigeze yitaba ngo nijwi ry'undi muntu, yahise yitaba ngo karame mwana. Yesu aramubwira ngo ndagushaka, viyo ngiyo umaze iminsi wica abantu banje. Kandi kugira ngo yari agiye gusinyisha ku mwami izindi nzandiko zo kumwemerera kwica abantu bavuga ubutumwa.
ariko yamatangira avuga injiri. Abo bose baradutegereje. Tibarisheganya, tibarabaheza ibihembo byabo. Wamara wowe ukamukakara yewe. Ba Perpetua, umukozi w'Imana Perpetua. Babafunze ngo abakobwa batatu bubahaga Imana. Ngo babiri bari babyaye, ngo Perpetua kuriwe. Ngo barabwira mu itegeko ry'Abaroma tizari zemeye kwica umuntu ufite inda. Ngo baramubwira ngo abo babiri bagiye kubica, ngo Perpetua bazomwica uko yabyaye. Ngo ariko bafunzwe muri gereza. Ngo abwira babo ngo nimumfashe ngo dusenge mfatwe n'ibisemzara. Ngo kuko mwebwe mugiye kuruhuka imibabaro, ngo jewe nsigare hano. Ariko yememe. Kuruva kwishimira uko rufewe. Kandi ngo babaki Perpetua. Ngo barasenga ababa matangira guhamagara. Papa, fatwa n'ibise mu izina rya Yesu. Fatwa n'ibise. Perpetua ngo arabzara. Yamazara aravuga ngo mwese twese mutwishira cyari ngo turuhuke. Ibindi bari kwabyita ngo kubyisha. Bari kwavuga ngo kuruhuka. Ngo kugeza ubwo ababyeyi ba Perpetua baje gufata umwana. Ngo baramubwira ngo ariko wakwihakanye Imana. Ise na nyina baje kumureba kuri gereza. Baramubwira ngo se wakwihakanye Imana. Perpetua aravuga ngo uwo nahisemo ndutira byose. Ngo bajana mutare zikaze, ngo inyamaswa zikaze. Ngo barizo babakingirana hagati zirabatanyagura. Perpetua ngo ntiyacikana, ngo bazana imbugita baramushinja. Abandi bacikanywe n'amahembe y'inyamaswa zikaze zariko zibacumita. Abo bana baradutegereje nti barahaga ibyasezeranije. Hazabaho inzira nyabagendwa ye. Izitwe kwera no gukira abanduye imitima. Tibazayicamo. Ijambo ry'Imana ritugaze. Yes.